Nomanya mtano wawe Godoni atekere muhara wanje iwurini umwana wanje Godoni atekere muhara atekere muhara wanje wenyini iwurini umwana wanje ego Godoni ko umwana wanje waha nanga mbona yabona imbere mbiziye tuza kutara muje nyimbo naho nazi bana mbona enimi yanje yente kari kuza kurwa mu ntani kuza kwenu bantereza shinje mutwereke etano mbona mwana wanje Godoni karaba yihiriye mu mushanamu namana gagatwega muhara noza kumpa mutari kumwe noza kumpereza mutari kumwe ndiri zipiwa umwana wanje yihiriye twega muhara bari kumpereza sante ona mutwana wana twega muhara wanje mbenge na percent Hatsura wana mungu wako sile. Mpiriza. Tafstasuma. Tukugata mpiriza. Tafsi. Hiyo mbona. Bila unaweza kuchenda. Imara. Mara wangu awanyabana wako mkurata. Tusabuchi zangu na Godoni na kumana ishana watu wakambushati. Na kumana mpiriza mpi. Ana na kango wana mungu. Wana badina shakura. Na kumana nimeshtatsakura. Wanasabu sikira hadi posti haruja ngoro mera na bata hukata bora ajiro abani no mama wanga katula sana kwa chulo wewe no mama wanga kusamigu wewe na kusamigu asuza maana afutako mo haisi ndikosa kusamoro kundu kufa na komugu abashishi ndisha kwatiri yabinji adamu robuna gamba ntukunyabira bra bora kumira mutwero Masako ina fero storage namanya omukazi owakare nayo hati tubaksansa namanya owakare kiya abayuza yahanga speech musimo kwangoma hati masimu bachish unachiwa kaka oshaka ijeretre nyo owakare mbona shaza mazimu gore bunu mwechagambe ayisirina ramunonga kwa kamera zotakara Samantu niwe Samantu Mwana wewe kwa tunishikumanyire Nishikumanyire mwana wewe Wachiwa wahata wana chikumara Nani achira ifurini izo speech Nisema tata Nisema mshisha wanje wansemeja Godoni Nisema mshisha wanje Tata Tata nienda kusoma Godoni umusisha wanje Godoni twire na shera ntinde Ukakurugeri uzoba bakumpumbu tongori nani kusara shwereche Kandi tata Atirita kumanyaka china shigo mu Rwanda rwaba Godoni Godoni mu Rwanda rwaba nabashwireche Amazina ni msema shoko Mwara Kajankore Kongo Dimbo Mwara Kajankore Mwangu Amazina ni Mr. Life Kawaka Mwebare Mnonga Akenshi mwurudiri Toto hajaborora wao Kunka hadi Mwebare Mnonga Kandi Godoni Ukuruha kwenka nushanga wagambire kubi Ahuja ngo umutima uba waruhiriwe kandi waruhire Mnonga Twakora n'ishatu cyakora ukura nayo cyo kubewe cyo kurya Uchine jara emere tujine Muza kufune mere tuza kubagabura nimuza kuriya Omuntu kumuntu agabura ndiyarya ansasire nubi yakwijati nimbasa kumuhereza emere ariye ayiguti Akwe cyo kuriya cyo kicine twachitene kanisa cyo kuribwa abantu cy'icyo cyo kuriya Mwebare Mununga abategera ibyo bagabura yeje wabareta abantu accident mu sibindi mu za stani yabebinze za bareta bese mu korokore mu Pentecost God bless you thank you very much
abandi hino misho. Reba, dance. Yachanga EVELYNE bwana gaweyo. Reba disco. Reba bazinga mwana. Reba doctor. Doctor yashabanganye cyakwa na kwanza yakora kukaziwe reka tucicirize. Yabara kaka ni misembere. Iwe metro na kuona kwa kuya basente hansaho. Wanji. Acho. Reka jembe tutakazi. Reka. Tugende. Akonaka manyisokoriko nchimayisa ngo abantunga mwinuka bagwera. Noza kueleza higuru iwe na brother wawe. Ntuza kubaremwe twasya rishatu. Numbani mujishara imanisa keke. Kano hakana mcha. Aha. Yes, tujendo misho. Ahiguru ishatu. Ibiri. Amen. Urugaro rw'amani musabije. Yabere mama brother Julius. Abana bacu. So ombura arukikora shara speed. Ati kumurondera kace muhereze cyangwa mushishe mwe. Bashika yako. Mushane murebe kipura noza kumuhereza kandi. Yabere mutere. Deba yo mwana. Yes. Yoko nyowe yeti burko. Yebale yatyo tumobiyana bwo kampa. Yebale. Muhereze chindi wachimuhati. Muhereze chindi. Chini ya siasi matumunyenye simochikoraho. Yebale. Muhereze kajuisa someho. Atkanu watu. Yebale. Kongeza. Otyo. Yalezya. Banaruhuka. Monjere. Imanyisa ngo monjere kajuisi. Yebale. Aha, so hati niwe. That's Julius. Oji. Yes, Nishahara Julius. Niwe gahora munyanyo ko. Julius. Nshabango mutere na waliyeho. Nikatureba kala muhereze. Anashiko ya kubeta kariya kasise kakara kumbe bukiraza. Echo. Kandi chono chimere ivi. Onachi. Achimere chona. Yes. Ahandi mwebare kore paka. Webere. Abantu bona bashimiringo. Tukumanurya hokache. Engane bajetenga. So munjere aguchunga yakiri chimuho chona chimiri. Wediwe iwe bakachu. Chenda banzo muri kokoro. Chere cyo kunywa. Kaneki na seje yukureba tebo na yo mukirete.
mubanzo mutere ninye metro no kuzakugambira cyo kuzakora banzo muhereza cyo kunywa bindi ya turingara bashija banyatwaye na turarane yewe mashobora ngamba kandi wawe mugambire nakakaza ebale mama atechwa kukona metro ni mpereza impera EVELYNE glass ejo wapere na brother wawe ninyenda mukole chiyazi tusakubara ego tusyali tanura tanga kubara muchachi maisa munagunda mutabiwe okusingo ndijo urumuntu yenywise watandika wow ekwe ibiri shatu ina itano yes wow wajatiwe yabana weza brother kale baby kale wabale mu muco n'ishabamu kwa keke n'icyo kunywa kile tutatuje mu keke usurane bizu metro niwe kagenda bushabiro ye hangura akakani best man kayaho niyo mbaga yo kubanza kura metro na gari keke oyino mururu basi asa kile mwao tugenda mu mission EVELYNE washiza tubona monjere ndijo atashobora ngo wanje metro no kutangu teka majuni bakujozi Ushita hapa juu baki kuuza hiyo juu. Lebare. Rekele kasida baheri. Tata. Kole media ni express le bitoje. Yona matukatire ko biti. Wewe rema kukia. Tujara bi. Tuzashaba Western Uganda. Amazina nibanyita Kinyata iporto kuko nanabagambiye kandi munuya tinde musya abo kuba ninkorera mwemirimo yanje nikira kugenda nitamwe mishomo ya mining nikora business yo kutimba ne company kandi nintimbe kitimbe cyo kweta tini ngiri ngo mukicugura no kukiguza no kukitimba kandi kuna chikwani chineta yo ninyebembera abantu abakora nkebyo muri ryo neje ya Western kandi ndi chairman LC3 wa Rahama sub county kandi omukeji nyine musanzire wanje Joseph nikishwera hamwe omuke emera ogwe nikishwera omukema kandi ahapa no muturabe twastama opposite konkanye no mukazi wanje sweetheart wanje kora bari toisha tikai ijaha abo kwatwija hamwe kandi tuzakuta hamwe tinkakusiga aha mukademu kwawo ogwo no kutuzara bici barungi mwene kinandi nkora we bari kunonga mwawunde bakumwine mwecyamanyisa ngo ari kwenda kunterera simu agiterera ngo ataro agiterera ro akacanika kutera
basabye bari muno ecyanje cyakire cyo koyanjura na no kusima ecyabahurizo kusima ahabwa cyamushana eyimwatuhereza mbene cyamushana batayi banje mu kwase tutere cyamushana mu ngaro samani muno abakuba cyamushana yitwagera izuba niyo cyakira musakuryo twicezana mu musakuryo go kubanza nibwo turagaruye muri ecya kabiri ni insima buteka umwatwakiramo kandi twazo mu buteka burundu ecya kashatu ni insima abo kutwikiriza tukazo mu keji kandi mukatwikiriza mutuyemo mu kazi mukatwereza EVELYNE mu butongore mwe bari munonga tigwenda kuzahare munonga ninyenda kweta muzeyi abe nuwe yija kugamba rubazo urwabagenyi kandi ari kwanjura nabutwijana nena niyo kwe yanjura kandi muzeyi nuwara yanjure abandi abutwijana muzeyi wari socho mukama wanje kibembera wanje amakuru bekeji biyomwe umukigeni sake kandi nteberwe na bagenzi banje kwene cyo kubaza cyanyona nanyirija no mucyara wanje ishati gere bitwaganira havandi ecyo kubaza nsima rahanga ecya kabiri nsima abantu bekeja twashaka abantu bakira ecya kashatu nsima cyamushana yayo abagenyi banje mu nterero mu ngara bashija batatamushana weneyo we bari munonga abajungo madangu ready is fast mweno duno mucyara wanje kokana wena amanyagambaho kabara musi abasime rero ukora se wikindi rero tendere amazina ndisebya Kanyonza ukuruka Nyakera Gombora Nyakera district Tungamo Ishaza na Ruhanga bashemererwa kwija kuno mukatwakiraje mwe bari munonga bari mukade katwabuga bugini hona ngani wari umunywani wanje nabani nkumanya mbwenu bari kutereza mparawe bari kutwakira mukayawe mutija gumaniwe ubirhanga yabari muwezi wita bari munonga maraba hindana kari nanyerinya twakanyonza Jackson igomborane yanya kera ntawone kanso umurikano gwa kibingo district Mutungamo kandi twatorura hama ati tiri tyo mwishaze ya mwene nko turi tyo icyo kubanza omusheje wo kubagenzi banje mwena bunashangaha mwe bare munonga kunyakiraje abakushererwa omwe kubazo bintu babirwanamo twaze mu njo twakererwamo okaranga yatkoreraje kandi twahenderaje nicyo cyo kureba turya tishemereye mwe ni basima mwe bari munonga ecya kabiri nyawe no mucyara wanje ogu tukazara abana bitu twabashwerera nubwo twe chance za kumusherera
nicyo cyatureta twenda gamba bishuba twenda kubeyabeya ivya kumusherera ko kiri kwitengwa kandi abena emwana mwenda byone ivya kubikora icyo namurekera kandi amutekereza twatwaza nesha nabo muterere abasheje abo mu ngaro batworage hati ngwe naza kwanjura abantu abo ko atiko mbwire turakaho naza kwanjura abantu ninja kubanjura mbiceka abanja bakweta kanyoza buja shana mko wanyu niwe tarije ninja kubanjura mbiceka byabo uko mangu nazarwa kanyoza nisha Speed. Be quick. Okay. Aba abeshitaba abantu bahara banje kandi bene bareiba kandi bene banyanya babo abamwe baryo mirimo yabo turesha konkaba umubeshyi banje abana barwa hagati hariho abandi abakuru baryo makagabo no barahari turesha bamwe baraza kampana n'ahandi konkaba barakakwisha nabi bene bega babo iwokotisha uryo hiyo nawaye ubwo nawe n'umuharanje uri kwezarara abo miro to mugende abantu bahara banje kandi nyina ho batabana banje bakunya tashwento batabana banje bakunya tashwento mwena mwishi abageni bakuru lema mwishe mbanje n'abantu abambara hamwe n'abakwe banje mwishe ababarara ba doctor yagenzirisha abambarara barara abambarara ubwo abambarara naza kwija muri amuko wanyu abo ko abona barumbarara Itu no bareba. Bueno, ababashisha abamukureba nibarigambara bamwe n'abakampara abenje ni batabana banje abenje ni banywani banje konka naza ko chansi omwe aharubo agira uko yabasa kugira iki yagamba tumutamwe kitinisa itize doctor kama gisebo gira iki waga kama simwe habo kujya unyewe y'umugore kandi ibintu bikaterera baba barhanga muryo kunsasira ubundi tabatuzaho ogun mwana wanje no munyakampara nyena mu banjurire ogun mwana wanje kashoma nawe no munyakampara no mureba ogun muramu wanje nashwera sister wanje nambwe no mbabamba leta ekitere cyaha umukazi we yabana ogo umwana wanje kashoma nawe no munyambara no mureba narebera umusente kandi ninyenda kubagambira ngo kiryaha abantu ababona mu kureba ahantu bo bakikozire nimba shabimo baryoko mubatero mungaro munonga ogu no munyambara kashoma nawe bakerere nawe aryaha kandi we best man wanje aha ogu umwana wanje kana ngo twinde no buzare no musingo
manyeke gihashora mabasingo betuma mwakimanyire abasingo bashitamya ndigwenda kuturaho nkirize pereza umugurisi wanje ahendere gokana batengera ruhanga mubare munongo webare zai anye kansime ruhanga munonga abizoberi akandi siba abantu b'umwanya ogu okutwakiraje mukatukuniraje kandi abasiba munonga mbwenu mu izina ry'abanywano ba Godoni bambaga zinara mu basibe mwe bari munonga webare munonga ababa bona abo mwareba babagarikayo n'abantu ba mutabaro wanje kandi batabaro wanje mbwenu mumure imwe atamara wanyu kiza kurwa rahanga kare abasigara bamwe nibarambanje abamwe ni bakuru banje abandi barumuna banje mbwenu bakuru banje mwishe hamwe n'abarambanje hamwe n'abarambanje simizoberi festinisa timanyamuhango watureta nebari munonga kutomukazi mundu kakashura mukanonji nebari kutwakira webare Bundushure bwoko muramu wa Banyanza minduga rwambara amazina ndose nzire na worta wagana kanyozo kunumushika kitari bwamba kari wabo kigamba bizima mzee ngarike butere kariko mwagera mukora mwenu webari Jackson Kanyoza webari hati nishako y'umwe imyaka 19 y'ubukuru azarwasha 18 mwenu mukureba shemerine mushanzire weitu watuzarira umushogo umwareba inyakwara mtatakuza kwaraba kamana akatunga omwanya gwa 16 nabwo icyo muri ibigambo byagambirwa abarhange yiriyanga ryite nibija kurwa nko kubiri abokuba ukumwatureba nicyo twayangira kubagambira icishuba mu ngenja karenganyezi aze bitwagambira umunjo mu bigambiro banywana bani mangwe bitwagamba mukama yabite mu nkora ntangane yo muratwera tubayereza haze mukamana witogo arabe ikiba mugambira baba bashitereke bamugera ngo manyar makonyo manyar mi papari manyar begiya haze bamba mugambira nabo basheja mware babo bona bakugira umonye n'uguriye ngo mwabantu mwe nitwe twarya mbaga yawe aza nabo wanye bija kurya yiki mwe bari munongo amazina takujurira kinyonyi umuhesi kandi umusingo mu isigari ya mulari webare ababagarikayo ndiyo nimpendera abashinja bekeji n'abasima n'abagenzi banje babasima abako ikitwa abasimira watsitomba guteka stane yateka nso muhanda ukarhanga yatwihayo abako yakumwariye imodoka ziti zagwa mbyondo twabure twaraba twashanga ngute zitebere twatora nshenyona twagwa mbyondo twabaragarikayo ukarhanga twihayo mwene mutishabere twantugarikayo oba tugarikambara oba tugarikakaje hatujye tshobere ituratori murara mutishabere koka nimba sima kandi okutwabi okumwayo atwikaza tukamaraho bwireburingo nimba shabane mu mwisho witu abashinja baryantu bakira aza tubaro bwireburingo nitukushemerwa amateka kujwa mashita n'abasima nahindera ntyo ndikanyoza Jackson mushanzire wanyu urucera mukama bahereza umugisha barinda webare munonga nahindera ntyo niyo twasura webare Yes, EVELYNE aliona tuaraka to next level.
Kuwa ekirabo kinakuleetera kirimu ebintu bingi munonga buli kintu kiine ekikumanyisa ekyokubanza nakuleeteramu omucungwa nooreeba ogwo omucungwa maikogowa gwiine eshonda ekikumanyisa omutima gwange gwiine eshonda nareetamu ekimuri kya yero ekikumanyisa amujerasi abuba aine kuba mbijyanyenka abandi nazaba ekindi ekimuri kya papo kikumanyisa machiravu kwine rukundo bango munonga kandi ndaganisa okukunda mpaka twateekamu ekirabo kindi eky'omuyembe omuyembe ogwo kureeba tuteera ebijuma bingi ekikumanyisa tuzaara abaana bingi nkuko abazaire bitu batuziire nateekamu ekirabo ekindi ekya grapes eki nekibara ekikora aha bwonko 24 hours omuceeri omuteekateeka kurungi ebirayo begekayitu nateekamu eminekye egi negonda ningashi neeroba omu maka gaitu tugube tworoberane nk'egi eminekye okweroba nateekamu ekirabo ekindi apo ekikumanyisa nakoma hino ndiijo anyijeho ebyange nakuteeramu ekindi ekibara ekibakweta muni watermeloni agana amaizi g'amagara Ebare mwana ndio utanshoza ekikumanyisa kori twiriho utakazahani amaizi oijo kanshabe garuka akantako dodo wemere kushemererwa seduka wenu ivu Napenda mama Banyankore brother. Yes. tuzoa mama sije
MC no jatuja ntuje mbujero Yes. Twachitera haza twarwana so abanyantungamo tubakunda mnongo mwebare kwija kandi mwebare kutukunda ati kaciye abantu waruhama nakureba ati uri kaciye abantu wangashinanje wachitwe tindi hiniyo ninkuja nompaza government Nanisha bango gamba mazina gawe tuhereze nanka so turumuntu turakira speech ya muheru ningashi MC Mashoko Mr. Live Kabaka Kore Media Team yon tujini so niyo kuruga mikoro nkeji tujukwata tujigambira na n'ibindi byinshi Yes na nyamazina banyeta Kazungu Florence Ndindachanda Semeriro nonga aba ifi babale ko mugore mulungi babale ko mwana mulungi amazina Arimpa and Mary Irene Kamsanga Akayu. She has been a great and good friend. Nyowetu Nzaka Shari Barara Hindu Wakulu. So Irene babale kutuya hona Kisha Mama webale kuzaro mwana mulungi kama kumpero muchi abana batigara no basafe yanjye bamanya kama na wakunda mazina na kufunda agasa Kajaho Isingiro Irene is my cousin sister Umwana wiku kahamura Tenda mushobora shobora runasi yoga kahamura Kare kakora kandu atani Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama na bakunda nashemera mnonga obwijaha mkarwa Ifrim ni mwana witu mnonga abona mungureba hana basha tukashoma hamwe at International University. And for your own information tukurara mu rumeji emwe n'umupango kuba tukurara mabantu kureba vote. So Ifrin wa mukwano nnyo ngaje nkomeza kuba ye muntu ayagaliza banne kyeyeyagaliza ate nawe kyakwagaliza kyobola abantu tusobola omubeererawo olira agamba nti ono mukwano gwange gwa kukido abeera mukwano gwo nkimanyisa ngu she's your friend internally. We have these friends oshange ngu nomulwani wawe outside abantu bakurebe basheti ni mulwani wa Evelyn, but we have that internal friends mulwani wawe womunda she's our internal friend. Evelyn mshaba mukamarhanga akuteremu
baraga amutere mbaraka mu bufumbo bwe kandi akereza abarongo tuje mbona kwije atwata abarongo tubakirize oba triplets oba quadlets oba quadrants we don't know abagoko nokoza samani babare munonga nshaba mukamarhanga ekimwarga abagareyo kandi tubakunda mama webare okutuzara tukaba abana bawe. By the time we came, you became our mom. Till now, na hato mama wetu. Abo kubatu akuteganisa munonga. Bonkawe bare tugumikiriza. Kama na bakunda. Muislamu Ninyetoa Immaculate Nyakato. Evelyn webare kukunda. She loved me. No, we are here to come again. She's everything mentioned about acquainted with that. I wish you all the best. Dr. Gordon, thank you for having Evelyn. Thank you for being there for her. Ntenda kwebaza mwena abitushangira aha mwebare kutwatira mwebare kukunda abantu mama Evelyn mwebare kukundisa yeteze Gumisa. This is my sister. So Evelyn, I wish you the best. Wow. Naina mukuru nabayeteranira aha tubanze tuzuke mukuru wanje mugenzi Fedel ko bankunda umushabire kimuro kirunduka no muko umuhumuze je ayimukama umuhumuze je umwizina yekeji amazina ndabanyeta tumwisi Gerard nge mushomesa wekerezi ya kapuruka mushomesa mutendeke kandi nikorana by'umubiri nikorana Uganda polisi ukwemerire bisyo niye myoganje yikora nimbaza kusima muhara witu Evelyn webare munonga kandi webare tamukitisa nkici nikusima ntinde bakomu na bugasho nakurugaho nisima umwami wawe izina no muraye byange baho gace beka webare kukunda muhara witu kandi webare ukwenda ngo beno kandi mu izina rya Yesu twakora ki twamuhereza ninyongera kusima muramu wanje ubu Diana tumuhirwe webare kuzarura umushi murungi nango ushiro yina bishi bingi wenga webare kubatendeka kurungi kandi buri mushi wena nafise mikoro nkiki webare munonga nakusima uko kwa kujya kusima nisima abantu mwena abashija n'abakazi bimenyeto buryo mu kitinisa cye mwebare kuja kutahira Embaga kandi mwebare kuba smart mwa santine nyine mukuru wanje na munyanyazi nimbasima nubwo abandi baraye bataruho hine imirimo y'abasa kubazibura kwinka mwena mubampikiza ki okusima mwebare munonga mwebare Evelyn
webara kutamukimusa mukobi wakereza mu stroke wana ko kumwana mureba henko jayine eruho ngene turukwenda ngo ubundi nyensa kare aje hina kachokora kamu amina mwaturagamisa ngo ukuno kwezi kwikumi erizo n'ibirabiri na bingaya na bibiri kandi mwagira mu byo kwezi kwikumi muza kugaruka mugire icyo mwakora ki icyo mwakora muza kubasima mwakora ki mwakire EVELYNE ekitwandishaba nk'abebembezi mukayito tujya abebembezi b'edini mukaba niwe abashonkazi bawe kandi natujya abashomesa nyoko gungugu no mu bice bwokereza washaba ngo mwarugamwe shotinge mugende mugire ko kumwagira ubufumbo bwanyu bubase kujurirwa abebembezi b'edini mukirahuse icyo tukubashaba amina tindi kuzahare munonga ahabwo kuba ishati munywani witu ntubasima abakwenda kurara nimbasa kurara kandi abakwenda kutahana mugira muta nimuta ukonjura kugira abanyabuzare nanisha bangu batabanibi banyanya ba EVELYNE murihimu kija mukemereraha mukeyanjura bariya abagenyi bakagira bata bakabariba banze nimwe mwabanza mwayanjura mu rubugombo rero tukurasiha abandi speed ukamana abakunda nijoro mwana ga mutima rukwera ubwo wakwata muzindaro nasikira amazina ganjye barangeta kamurabi nyonyorisha ecyo nakunda bari cyo wakwata ndi umuntu arakunda gushesa abantu akona hora baragamba ba comedian nanye naenda kubukora ndakora ki ndakora EVELYNE sister najahura ko nandi kutongana na ba muzeyi bawe abwe myaka yanje mikuru igitata yansiki tata kansiga ndio mushija abandi batakafunira maka mama bo bari kunkunda natucira hamwe ubu ntangarije kwiheho ajya agenda kurungi uri kumuhazi kundije Josephati ndamanya hari araza kweyanje babaraza banje banyanyazi tikumenya binja hiba bana baryahabija tubarebe umurundi gumwe then nyende ndagamba namaragamba bityo nuko meza kazindara katane kakegamba akabona baramenya gamba niba arushenda Julius yanjura Dr. Julius namazima nyine kwereza speech akwa mukodo minikiriza no muzeyi wawe obinikiriza na muzeyi wawe ekigamba kinamugambira namujaganya nakunda ka muzeyi munyanya stayine marari tayine nkojo utije kureba ibintu bimugira mukono kajagina nkojo kora wacu kwatagene nkojo okunamukwereza mukakujisa twikirizana kari kurema ukore mugarura nego sister torogambe ubugambo bwawe amazina Kansi Vestina niye mwishu mukuru
n'abakunda mwabara kukunda mugatwara umushyi witu ibona ubwo mwishimiye namubwira ko mwishe umukuru kandi agakora ibintu birungi ntabwo cyo ahari bashobeza mu murete turi ko twabateraterezamo kwa nimbasa kashinga nimbasa kashinga akaba umushyi agashwegwa mwabara mnono Mkamana wakunda amazina tushabarigo Julieti atekako mushisha wanje mugurezi Williamu baramubanje n'abakira umurukundo ya Ruhango your sister Evelyn uzimani kwendeza amushwara burunzi amakaka gumure kandi handi gorobi oyorobera mushisha wawe niwe muramu witu niba yorobera omushito utwakuhereza mukama buhereza omugisha kandi kambendeze ofumba bulungi amina webare kama nabakunda niwe nakunda Josephat manya umukaitu twena tuhechikinsa so nikuri kureba umutombe yaburuku so buni ndokera chini so hine sister wito atarwaha inemirimo yakukora yabasa kuba nitwe naye ari mitwebji amazina ganje niyo tukurana Julius. I have moved with my fiancé. I think it's going to stand up. She's called Tumundane Winnie. Mamweta Tumundane Winnie. Niwaru kumukuma. Niwaru kuperebera abana banje. The first born wanje. Second born we yakoba. Evelyn, she's the last born in ladies, and I'm the last born in Chumani. So Evelyn now Fumbo Tborobi. Marriage is not easy. Marriage is not easy. Omukufuna akatembo muteeke mutendera mufuna akakiiko muhe ekitiinisa mukundane ebisineza mukadde webaali kubanja ekindi abavomukadde taata akafa ngira nyine emyaka 14 aye mukadde akakora butume don't cry because I know my mom has suffered a lot. Mukadde akatuwa kureba tureki turi my mom has suffered a lot. Webare munonga abantu bita bakundwa kandi abaritibwa koko mukoro gwa Uganda buri amusinje gwo kwanjira ira kureba uruki ayo amengire agarukude no agisire ino agisire umukoji uzima nitubasema mwebare munonga kandi mwebare je yewe amakagamba ninye mukama wekeji izeshaho mukora iguri ayitukuturebere mu mucefebi kandi omukoro okuzokibemu
mawe yanjye Kizara ukubaze kubaniza rongo nuka tukagusika kugira kuzekazaho agatambara munjereho nibasima dine mugarukiro sibe abantu abanyurukirire abo mukorogu imirimo umukora buri kimwe rebare buzima amani kandi ashishikire ane biteko byanye bishishikire ruhanga abongereho buzima kugira amani mingi kandi n'ubusinge bwinshi gake sime banyanyazi arikuzaga nabo bici abikuzaga n'abandi so tikuzagamba uri cyumno kirengire aho cyane nanashanje no byagambwe ntakabacereza aho kwegire muri tugesha tushanga mu twigaragara kamwe ko kabageni nza kubashabira umugendo urumurakarikeyo masega ke kurinja ko imana lete yangi anabyiruka byacyo tubyangi kato tubakwaziranga araza kuberembera kandi abedito murinji masega kayo omakakani kurinji webare ki so bantu banje nizi kutujine paka kasheshe nza kusiburanye cyakare so no kuzana paka webare mazi paka kasese webare sabo ntabwo merenyemerwe so umuyobozi waje mukunda turi mubwira kumba wanje angayampire kandi ukunda munonga nawe kandi akunda munonga turafise nje bitubikaho umene wo kubikora twatanize naraye kwamba manyimika kwa nation tushukuru Mungu tuneho baraza wetu mbamweta Sylvius msharoja Tingambire nyeka I moved with my friend, she's Dr. Philemon. She works with Uganda Cares. Some of you know Uganda Cares. It's an organization that is dealing with HIV. He's based in Masaka. He also works from Karangala. He also moves to Kampala. So Philemon is my best friend. And I respect him so much. And he also respects me. Thanks for loving me. I love you too. Nebale barumuna banje Sambias ahoro yedini mwene rutakoba nizarwa kabari abantu bemenye kwembi mama wanje umukuru wa mama wabo nyenda kwebaza mwena abantu twasize omukorogu koka nyebaze munoka mutowitu EVELYNE ni kumanya ko munda gukora abanywanyi kandi banywanyi bawe bishika abajyaha bayongera kunyereka n'amazima bakunda abanywanyi nareba no mushija wa Gordon aina abanywanyi abagoreka ngo akuzire nabo umujungu harumaka tukakugira your network is your network ningashi abanywanyi bawe nibo bakoreka abantu goine iwaye n'icyo mugentasi kandi korebyo nimbashaba family yanyu mugube mwakira abanywanyi abo mwine cyabasika mubagumye mugore n'abandi mukamulonga mukora bakunda nimbasima ubwire bumaziraho gace ndikubahuritseho
ndishitiriza cy'umukunda mu kugira ngo ngungandira fulani zanyu gukora mubare mulonga konka mulonga rekanye base mama webare kuza barumuna banje Julius yakigambaho ubu tata wabo aragaho yagira ngo my mother hustle ondijo yakigamba mu Banyankore ngo mama karwana mulonga katugende neco webare mulonga nitukisima kandi nshaba every muto witu okope mulonga NKORE ya mama witu bakwe bitu mwebare kumuratubuga no mihande ndijo kanyewe ndya School of Public Health Makere University mumpe Kajambo nanyi nabuga n'ahandi nibahereza Kajambo mwebare mulonga ahandi gumiza muzehendera speed twaza rizoba rya basande manya nawe umutsasire turatwabacerereza cacicire ngo beyanjire kandi begambeho cyo cyurundi maze umukekuru witu kandi umuramu witu ibeyemerera ubiraba ahubwo batikuvuga webare munonga webare muramu witu webare mazima webare mama istamere bishengazi wa EVELYNE tubereho bishento shengazi yino umushisha wawe shento yino mukazi wawe mwije mwiyanje haba mazina gawe nabandi bashento bona amazina ya Mugisha Bernard Josephine umukomu ninyo mwana mukuru ubu n'umuramu wanje aza ibaweye uwatwegwe akaba nangwa mu bigere na bwanyuma okuruhanga yamwesire amuheze cy'urushinge ningira mwana nabagambira amazina ya Mugisha Bernard Josephine webare muzeye azana nyowe omucyara wanje w'umwabere nyine nawe akatwagwa kwenka habwati yanye n'umuhwezi nuwo abwati ayigambeho amazina kama nabakunda amazina ganje ya Mugisha Josephine pe ntazirwe nami wanje no ebare niwe yisitamire twise mukama ngabo n'abakunda amazina ganye tumuhimbise kandi abantu bakoda umubanje kandi ubwo bamvira n'ukweshuye kandi webare munonga yisitamire Yesu nabakunda niwe nakunda mujura mutumo rukwera haleluya nanye nimbakunda ninyenda kusima ruhango muri ngogo mutano owatuhereze nsanunje akaturetera abagenyi barungi ninsima muramukazi wanje n'ubukora abe wagumirewe nkakonka ishara za ruhanga zikagushebuse we bari korura abana ukaba umukaze manzi mazima torahemukire ukaba umukaze manzi ninsima EVELYNE we bari kutomukitiyenesa nyowe nijo mpite bishatu ecyanjye cyakana ubundi aha bashakaza babona bakozireki bariho nabajwekera
bagira omwagwarize abandi binishonga zitari zimwe na zimwe izabazibura kongo bunyaha bashonka zobona bakozereki baruho ninsima abantu bantungamo omushisha yayanjuro bani kanyuza kongo sasini we bare kutuzarira omujo murungi akagundo mushiki witu nimba sima munonga nangwana nyo nimba ikani ngenda kwisho wanyu nkararayo niza kwisha omwizina rya Ruhanga mwenu mwebare kumure mpagarukire yo mugaruka yo kurungi amazina ganje nasigara ninyaga udensi yako rugendo omushomesa wekerezia urugambe kigambo cya Ruhanga mukama bampero mukisha mwene amina Yesu tamere yebare mnonga muzeyihendera ufupi EVELYNE kama akereze ubushwere bwinshi bye amina mutere mu ngaro zamani mnonga so EVELYNE tujentera mechesho ngoro kuko abanyankore batwaza abugani tujure mubiri tujure shaga matwi no kushobya umubutamanya ningo mukumanya koraro yakshobeza gumisiriza kandi shobeze murabugane muzisharinge musasarani icyo cyo kirukirukayo kongani nyenda kubahamiza ngushe nyokwimwe embajuzona obariho kunga bakabaho nabo ebimurabugane bakabibugana bagumisirizana babazara mwakayizoba ngiri nani mbendeze mbabazaranga ndizibebembere mutaheje kandi abaragine tubagira ki ebimwaragane saha nk'abanyantungamu abatahemuka barumuna ba Yesu ntungamu Yesu niwe yazarirwe icyo yose ni ikigamba nibishikirize first reading nihanga nazarwa ntungamu President Museveni ishiyanga nazarwa ntungamu Yesu Kristo mucunguzi wese nazarwa ntungamu mutarimpe mura nanye ngaburo bugambiro muri isingiro nabashanje abanyisingiro abankuzire mukanye bembera erizo tino rarara mucome kongora za muryango gw'abandi nararamo Ruhanga bambere muci mukwato muzina ruganye ntahi umukoro gwako ubari mnonga cya person erosiwa nukazaho rotation kumuze biragamba nubwo so nanisha badije utwereze cyeshongoro EVELYNE muce parampa ije cyeshongoro